расслабил. О, молодец. Жіберме қолын. Марат, тазбен ұр, тазбен. Ой, молодец. Жіберме, ұста. Жол. Астыға қарай түсен көтірді осы. Жұғай, тарт өзіне қарай. Елі баң. Тарт өзіне. Көтір тарт. Girmen değil. Sürüs. Vurulayın. Kol çıkarayın. Kol çıkarmayın. Usta çevirme. Girme yeter. Cildi aldığa. Hop. Hop. Ayak mı çırp varıp isteysin. Yeter aldığa karayı. Davay başla. İsteyim bana. Bol. Murat. На ковре победил Бекзат Алмаз Улу, Кыргызстан. Ковреце победу одержала Надежда Соколова, Россия. Рамис Гамзатов, Россия, Республика Дагестан, город Хазарин. В борьбе более 10 лет, мастер спорта России. Рамис Гамзатов, чемпион России 2019 года. Победитель Бельгис Вамир среди спортсменов до 20